bersama Devira, anak muda palsu. Ho. Lingga, yo, bacito ini karena ia anak muda. Mangi-mangi lampa tadi pisang kai. Menaten aja duitna, asal anggal gaya, kajai cewek. Erosolak narik besi. Bersama kami Lingga tani kapanggannya pagaukan asik anjor mitu liyatan nang gamar sana jo jangan diciri simboro wara aja pa abdi do mata mangeri cewek-cewek yo bersama kami Devira di bawah pimpinan oleh Bapak Senal Abidin. Yo Cili Sai tahu cowaya mana niat mau bayu warna nagana indah kalian anak muda ada mi istri dah ada mi cucu dah lagi maiko sesa jage masih mau Pak Intagio memang asik anak muda iya tiga laraton jiburane pasole tanah jampangi apa nan tatabai asal si ciniki odona ranu nama muna sanam pamaina karua talu antu pasingaina yo jadian tuero ajari anak muda menamamu jadi baru utusan kemai kampon narolo nakana inji anak muda kanjo male anak muda palsu anak muda palsu guys bersama Devira Cili Sai tahu cowaya mana niat mau bayu warna nagana injak kalena anak muda ada mi istri na cucu kalantu mi poin nagana inji kalena anak muda laki maiko yo punanake Pak Intagio ayo memang asik turun kaya nigalaraton jiburan pasole tanah jampangi apa nan tatabai asal si ciniki odok-odokna ranuna mamona sana pamaina karua talu antu pasingaina jaiji ero antu ajari anak muda